Kemudian rukuk. Walau na yang pegang rukuk gitu ji. Nya ilung hampas ko semua buat nyo na rukuk. Asai ka na rukuk kapah surah-surah tu. Nya lagi apa benar tu. Menyo betul lagi nyan bit na lagi nyan. Hukum rukuk adalah sairoi makruh. Sehingga na yang haram, na yang wajib, na yang sunat, na yang mubah. Limang boh. Dasar hukum makruh pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, dasar hukum rukuk makruh. Tapi bila pegang ahli khibrah kedokteran, drone kakinang paru-paru menyonepi rukuknya bahaya yang kahrim. Ada kan hukumat berukun ya. Tapi menyohanai pegang ahli awaknya kita nyo bahaya. Hana ikut lagi belah tu tapi rukuk bahaya. Gitanya menyohana tapi rukuk hana mangan. Hana mangan tak surah hana mangan. Yang katunat. Bahkan menyo gitanya hana tapi rukuk nyo tajak berjalan upang motor dina memang dia. Mati di bahaya hana teringat. Nya wajib. Tapi menyohana sapu-sapu bahaya pihana dia kitanya kan only nyan ketagihan macam hana tapi rukuk hana mangat macam menang han terjadi sampai hanjit tak semua buat tak hanjit cik nyan mubah tapi rukuk pijit hana tapi rukuk pijit jadi hana tapi rukuk terlawan supaya tanya begat surah tak semua buat begat tak semua buat yang mubah yang apa di bawah maka yang bukan yang bawah yang pegang hana tapi rukuk hai tebik surah kitab yang tam mangat pada pegang ya ubebut watai ke puasa tanda jikuk cai tebik surah kitab makin positif makin gak tebik surah kitab berarti pegang watai rukuk watai hana rukuk hana tebik surah kitab nyokau